urakoze Themistocle Mutijima nabivugaga mu ngingo nkuru. Inama yahuje intumwa za leta y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Angola kuva kuwa gatandatu yarangiye kuri iki cyumweru. Ibyo bari bumvikanyeho bidashyizweho umukono. Amakuru ijwi ry'Amerika ikesha begereye umuhuza ariwe Angola aremeza ko impuguke z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General de Brigade Jean Paul Nyirubutama ku ruhande rw'u Rwanda na General Major Christian Daiwel bemeje raporo y'ibyavugiwe mu nama yabereye i Rubavu mu mpera z'ukwezi kwa munani ku itariki ya 30. Impande zombi zari zumvikanye ko umutwe urwanya leta y'u Rwanda ukorera muri Kongo FDLR ugomba kwamburwa intwaro karimburwa burundu. U Rwanda narwo rukavanaho ingamba zafashwe zo kwirinda. Amakuru dukesha abegereye umuhuza akomeza avuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner yagaragaje ko igihugu cye gifite ibyo kinenga kuri iyo gahunda. Muri raporo ya nyuma handitse ko u Rwanda rwemera raporo y'impuguke yose ariko ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igifite ibyo yinengaho. Ikindi batubwiye nuko hari intumwa za M23 zagiye muri Angola kuva ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani kugeza ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 bagasuzumira hamwe uko ihagarikwa ry'imirwano ryakubahirizwa. Mu nama y'u Rwanda, u Rwanda rwavuze ko rushyigikiye ko habaho imishyikirano itaziguye hagati ya Kongo n'umutwe wa M23, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko itazemera imishyikirano na M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner yatangarije muri iyo nama ko leta ye idafite gusa ibyinenga kuri raporo y'impuguke ko ahubwo itayemera yose. Kongo kandi yavuze ko idashaka inama y'impuguke yagombaga kuzabera i Rwanda ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 kugeza ku itariki ya 2 z'Ukwakira. Inama yari igamije gutegura gahunda y'ibikorwa byo kwambura intwaro FDLR no gukuraho gahunda zo kwirinda zashyizweho n'u Rwanda. Nababwiraga mu ngingo nkuru mu Rwanda, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaye abayobozi bamwe b'amadini bakoresha iyo myanya kugira ngo abibonemo indonke. Yabivugiye mu masengesho ngarukamwaka yo gusabira igihugu yabereye i Kigali kuri icyo cyumweru. Asumutakaboyi. Kuri iki cyumweru Kigali muri Convention Center habereye amasengesho yo gusabira igihugu yitabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu ndetse n'abahagarariye amatorero n'amadini akorera mu Rwanda. Kuri igihugu yatinze cyane ku bimaze iminsi bikorwa byo guhagarika amatorero anyuranye atujuje ibisabwa. Perezida Kagame yagaye abayobozi bakomeje kurebera amatorero agenda afuka ariko ntibagire icyo bakora. Ibintu nk'ibi bibaho bikakubana kugera kuri uriya rwego biyobora n'ibiki biyobora abantu cyangwa n'izina wikoreye gusa ugendana ridafite icyo rivuze. Nimwumvire ukuntu buri wese aho azajya ashakira, buri wese ubwo nawe buri wese ariko ntabwo ari abantu bake azajya avuga atari ukuntu murabizi ati nakiriye ariko hari uburyo umuntu ashobora gukora amafaranga butanavunnye bakicara ari babiri bakagura inota, ariko reka dushyireho idini, wowe uzajya wakira amaturo, njyewe nzajya nigisha. Kugeza insengero zikaba ibihumbi 10 zamaze gufungwa hirya no hino mu gihugu. Bamwe mu bafungiwe insengero bagaragaza ko hari bamwe muri bagenzi babo bafungura insengero ariko bagamije ubucuruzi. Gusa ngo hari abafungiwe bidakwiye bikaba bimaze kugira ingaruka mu muryango nyarwanda. Uyu ni Pastor Share Cyubahiro wo mu itorero la DPR Paruwasi ya Matyazo mu majyepfo y'u Rwanda. Kandi Kristo bwaza hariya rwose inama no gusaba ubuyobozi bwacu n'ubundi bw'inzego za leta bushishoza bukareba kure kandi burebera abaturage. Numva hafatwa ingamba z'abantu bakuburiganya nk'ubwo ngubwo kugira ngo byibuze ibintu nk'ibyo bigabanuke ndetse n'ibyo kuko binahagarikwe. Hanyuma ariko abafite umurongo w'imyizerere shingiro ufasha abakristo gusenga no myitwarire na discipline kadufasha cyane kongera gusubira mu mwanya wo gusenga no guterana kugira ngo ubugingo bwa Kristo butongera kwazaharira. Perezida Kagame yasabye abanyamadini batangiye kwinubira iki cyemezo cyo gufunga insengero no gutakambira amahanga gucisha make.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yongeye kwamagana icyo yise urugomo rushingiye kuri politiki mu gihugu, ni nyuma yaho uwahoze ari Perezida Donald Trump yongeye kurusimbuka mu masaha y'ikigoroba yo kuri iki cyumweru ubwo ari ku kibuga cye cy'umukino wa golf West Palm Beach muri leta ya Florida. Abategetsi bavuze ko uwashakaga kwivugana na Trump yatahuwe atarasohoza uwo mugambi kandi yatawe muri yombi. Temistokle Mutijima. Mu itangazo yasohoye ku mugoroba w'iki cyumweru, Perezida Biden yongeye gushimangira ubutumwa yari yatanze nyuma y'irasa ryo mu kwa karindwi ryahushije Trump rikamukomeretsa ku gutwi. Umukuru wa Amerika yagize ati, nk'uko nabivuze kenshi, nta mwanya urugomo rushingiye kuri politiki cyangwa se urwo ari rwo rwose rufite mu gihugu cyacu, kandi nategetse itsinda ryanjye gukomeza gukora ibishoboka ngo urwego Secret Service rugira mikoro yose ashoboka, ubushobozi n'ingamba zikwiye z'uburinzi kugira ngo uwahoze ari perezida akomeze kugira umutekano. Nyuma gato Vice Perezida Kamala Harris nawe yanditse ku mbuga nkoranyambaga agira ati, urugomo nta mwanya rufite muri Amerika. Mbere yaho mu itangazo rihuriweho bari boherereje abanyamakuru nyuma y'igihe kitageze ku isaha abashinzwe kwamamaza Trump batangaje iby'uko kongera kugerageza kumwivugana, Perezida Joe Biden na Vice Perezida Kamala Harris bavuze ko barimo kumenyeshwa uko byifashe kandi ko batewe ihumure no kumva ko ubatekanye. Iyi baye inshuro ya kabiri mu gihe kitageze ku mezi 3 uyu wahoze ari perezida wa Amerika asimbuka urupfu. Abategetsi bavuze ko Trump atigeze akomeretswa ndetse ko uwashakaga kumurasa yabonywe n'abashinzwe umutekano w'uyu wahoze ari perezida bakamurasaho. Ibinyamakuru byinshi by'imbere mu gihugu birimo ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press, The New York Times na Fox News byavuze ko abashinzwe umutekano bitavuze amazina babibwiye ko ukekwaho gushaka kwica Trump ari Ryan Wesley Ruth w'imyaka 58. Uyu akaba akomoka muri leta ya Hawaii. Ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka nabwo Trump yararusimbutse ubwo umwicanyi yamurasagaho ari muri mitingi i Butler ho muri leta ya Pennsylvania yari mitambuka kuri televiziyo. Uyu mwicanyi yamukomerekeje ku gutwi ndetse yivugana umugabo wari waje muri mitingi wari uhagaze inyuma ya Trump. Nyuma y'iminsi mike ibyo bibaye, Bwana Trump yemeye ku mugaragaro guserukira ishyaka ry'abarepublikani nka kandida perezida. Kuri uku kongera kugerageza kwicwa, urwego rwa leta ya Amerika rushinzwe ubugenzacyaha FBI ruyoboye iperereza ku kirego cya mbere rwasobanuye ko ibi bigaragara nk'umugambi wo gushaka kwica, ibituma uru rwego rwinjira mu iperereza rya kabiri ku gushaka kuvutsa ubuzima Trump. Umukuru wa polisi i West Palm Beach yavuze ko ukekwa yirutse ahunga agati imbunda yo mu bwoko bwa AK-47 icometseho indebakure jimeri, kamera n'udukapu tubiri. Nyuma polisi yaje kumufata ubwo yari ku muhanda munini yihuta agana mu karere gaturanye n'aho ibyo byabereye. Rick Bradshaw, umukuru wa polisi muri Palm Beach, yavuze ko umukozi w'urwego Secret Service rushinzwe umutekano w'abaperezida ba Amerika wari ku kibuga yakoze akazi gakomeye. Yagize ati, icyo bakora nuko baba bafite ushinzwe umutekano ugenda imbere h'umwobo umwe mbere y'uwo perezida agezeho. Uwo rero yabashije kurabuka uyu mututu w'imbunda uri mu ruzitiro, ako kanya ahita atangira kurasa kuri uwo muntu, aribwo nawe yahise afumya amariruka. Kugeza ku mugoroba w'iki cyumweru ntacyo Trump yari yagatangarije ku rubuga nkoranyambaga rwe ku byerekeranye n'uku kongera kugerageza kumwica. Icyakora mu butumwa bwa email yoherereje abamushyigikiye yagize ati, hafi yaho narindi humvikanye urusaku rw'amasasu, ariko mbere y'uko ibihuha bitangira gukwira nta garuriro, ndashaka ko mwumva ibi, ndatekanye kandi meze neza. Hamwe n'ibyo, uko umuseke utambitse n'ibibazo bikomeza kwibazwa ni byinshi ku byerekeranye n'ingaruka ibyabaye bizagira ku matora, byamaze kugaragara ko atarisobanura mu gihe Amerika isatira ukwa 11. Trump ntaratangaza impinduka izo arizo zose kuri gahunda ye y'ikiganiro ateganya gukorera ku rubuga rwa X ku mugoroba w'uyu wa mbere, aho azakuba ari mu rugo rwe i Mar-a-Lago muri leta ya Florida. Icyo kikaba cyerekeranye no gutangiza urubuga rw'ifaranga koranabuhanga rw'abahungu be. Hagati aho itsinda ry'abategetsi bo mu nteko nshingamategeko rihuriweho n'amashyaka yombi riperereza ku gikorwa cyo kugerageza kwica Trump cyo mu kwa karindwi ryatangaje ko ryasabye urwego Secret Service rushinzwe umutekano w'abaperezida ba Amerika n'abahoze ari bo kurigezaho raporo y'ibyabaye kuri iki cyumweru.